abantu behleka kwabo banebukele 5 by time yo hayi Questa ngapha telefoni bengini ngapha ngithathelwe ipower ayikhona le yenzekana Questa ngapha kanapha napha sizolwa njani nabantu banephawa amaningi bakhona singabohlula babantu ngamaningi because bona bafaziwa ngamaningi singaya kumakhosi socela iphawa encini zobona babantu abadukayo ashaya kumishinto ayiyo la ntwana le besibele ifoni hayi masiyiphindeni hey loba siyenzani manje dami hey yenza ntwana yama wena uzokwenzani hayi sithi chemto awuncedile kakhulu eza befuna ungibetha qha ngenye imini behamba le phone sesuka nokusebenzisa ifoni ngingayekanga manje thepha kuzo Mulweni makhosi Zothini? Makhosi sicela uziphe ipower nge-chance abantu sibonisa uroyal makhosi umjida uthathelwe ipower makhosi Sona ifuna ipower. makhosi sifuna ubona umuntu odukileyo because sifuna umela aba bantu Okay, ngizozama January. Nikumthi. Futhani. Thufa. Abolo uzini. No. Belihloma.
Bona lo uzibele, lo uzemi, lo liphele. Ngiyakwazi bamela phela. Okay, mangiqalisa sendo zami. Touch up, turn up, phezulu. Hayi le yabonakala bayathanda ukutya le. Le yabonakala bayathanda ukutya. Thuf. Along niwaginyile la mathi. Yabo wabuya iphawuzeni. Sabuya. Hey. Aí ele me telefone. Qual é a letra?